Unong yalam jangka National People's Party berukertong ke MDA second u James K Sangma udan ke jingkermen bu unsha jet klem dan bayale persha kum UMP ke Raja Sabha na Meghalaya hadian bu ulapau kum ukertong marwe bantap kerteng na kebenta ke election ke banlong haka khatpra terik mentau benai. Kejingpit benya ikikot kisla bantap kerteng na kebenta ke syuki Raja Sabha jangka jela la penlong haka sengi ba arah office rekam jangka Assembly Secretariat. Returning officer but secretary jangka yang darbar Thawan Malthus S Sangma ulalap ikikot kisla jang James K Sangma kilong kibala biang na dong syadong bat kumta la pediang yaki ong kekerwan Assembly Secretariat. Ujian Sangma ubala syakri kum menteri kampung yang berim jangka jela ulat thap kerteng ha ka pratarik mentau benai menyakun ya kate ke syuki da ke jingkershan jang baru ki parti ki badan lang ha ka sarkar senrap jangka MDA. Naba om dan uwei pat ukertong haga jingakun katarik bakhado jang ka khatwe terik jeleu ban wengno iki kerteng kan long kesien jam ka bakhado shwa ban pendap ya ka election.